Itina wa kaunti ya Kitui kutongosya kwa ukolanya wa Koti na kimanza cha silingi milioni mbewa maana ana miongo thanthatu minisita muvea wa kinandu selikalini ya kaunti ya Kitui Peter Mwikya Kilonzo niwaweta kana nimekiite muvango kati wa mutalatala wa wosanya wa Koti kutetheesya vanene kukilya iwango sya wosanya wa Koti kauntini ya Kitui. Aineena na aandiki mauvoo uvisini wake Kilonzo niwaweta kana nimambiisye muvango mweu wa wosanya wa Koti ula uvetete ulusani vamwe na kuongelanga viasala ila inethitwe itietwe nza katika wosanya wa Koti vala waweta kana mutalatala usu wavitukithwa ni mbunge ya kaunti ya Kitui nukuvikia kwithiwa utetheesya vanene livochumanitwe ni Onesmus Chala. Peter Mwikya Kilonzo minisita wa kinandu selikalini ya kaunti ya Kitui niwaweta kana muvango wa serikali ya Julius Makomalombe ileneki wa kuwasanya Koti ni kutetheesya vanene kukilya iwango sya Koti wa kaunti ya Kitui. Mwikya na aandiki mauvoo uvisini kwa niwaweta kana nzia sya kukitana na ulusani wa wosanya wa Koti ni kulunga vanene kwa mbesa sya mwene nthi undu vatonyekana vala serikali ya kaunti ya Kitui kwithia yosanya Koti kwisila nzia sya simo koloni wa mbesa sya mwene nthi sya ya mono kuosana na kulika meponi ya andu ene wosanya ni tunayemekiye kana wosanya wa mbesa mwingi ni watu wa katika level ya kompyuta ila ukeza kwethea waiva ndu nenga mundu mbesa kiu ni kindu kiambe nekanaweze kwethea paingwa mbesa siotumeka andu matumia mpesa kuti na seupia bills na pay bill bingange sya mpesa huu yuke Itina wa serikali ya kaunti ya Kitui kwikia kiwango cha wosanya wa Koti cha kimanza cha silingi milioni maana ana na miongo ele sya Koti pale na avikie na kuwasanya mbee wa silingi milioni maana ana na miongo thanthatu na kutongosya vanthi ya Kenya wosanyani wa Koti mbevyu twalika mwei wa katatu tuneithiye twikite kielelo cha kuwasania ilo pia ta milioni manana na tunatumia target isu mwei wa katatu na mwei wa kana tikika supplementary ya mbee ya keli twa vindwa nikuza kwethia twetu thengiye kwovethia ukolanya usu toumia manana tatwa milioni manana na miongo eli na twimina mwei wa thanthatu nitikwatite milioni manana na miongo thanthatu na nyanya kou tuna wethani twavetũkia kila tunaelekele kuosa Minista unu waweta kana imwe sya viasala nili nethitwe itekumya Koti kuma na vala syithitwe siikitwe yukwena na mutalatala uwa ilovia na ukoneti viasala isu syonthe no kana kukwata Koti wiyunu na kutetheesya serikali ya kaunti ya Kitui kuthukuma mwene nthi kwa manja level yitu ya ukolanya mbesa and especially later sita wa land rate kana rent na land rate pala beke beka kitu wala pe matena na maitu asimonde tuna mangzi nekana wese kwethea kiwango cha wosana mbesa nacho ni chambatanga area imwe itai covered ne town oyuni ja covered town pay nenio evaluation no relevo ikabete kubikwa bakwa ndisi kuona ba uzine tui kutheyu kudisa savani na area the wa Kitui resort zitala wa si vizo ready zia sinza wa town. So those are some of the changes tukeyekuweka katika bill ya finance. Mutalatala una wala serikali ya kaunti ya Kitui inaosya mawani ma enenthi na kuangela kila enenthi manendekevisye ni mathakitie mbungeni ya kaunti ya Kitui mutalatala uvalo kwithia winena niso ni amemba mabunge ya kaunti ya Kitui na ende mawepetũkĩthiana kutwika mwiyao na kwambĩsya kuthukumithwa ni serikali ya kaunti ya Kitui. Tilivota vilingwa muvango TV kuma kaunti ya Kitui. Onesmus Chala.